Ke a le dumedisa bakauding ba ba rategang. A re rapeleng Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya Mokgethwa. Tate re a leboga, ge o re fitlhisitse kwano mo letsatsing la di 11 October 2020. Heavenly Father, re santsane re le safe go fitlhela yaanong, mme re santse re le bao ba sa kang ba ba safe. Modimo wa Israele, o ba thobe, o ba fetise. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lengwalo la rona a re tlile go le bona mo go Matthew 22 from verse 1 to 14. Bakauleng ba ba rategang ke sekai kgotsa the parable of the banquet. Mo sekaing se bakauleng ba ba rategang re lemoga gore Morena Jesu o bua ka kgosi e kileng ya mema batho ba ba leng special. Batho ba ba leng special ya ba direla a dinner e leng special. Mme bakauleng ba ba rategang re a utlwa mo sekaing se gore batho bao ba ba leng special ba kile ba sekegela tsebe memo, mme kgosi e ne e spendile gonne e ne e dirile everything special. E diretse batho ba ba leng special ka e ne e ba file mangwalo a memo. Mme bakauleng ba ba rategang re a utlwa gore ka letsatsi la moletlo bao ba kileng ba memiwa ba ile ba seke ba fitlha ko memong. Mme bakauleng ba ba rategang go tshwantshiswa seno le mmuso wa magodimo. Mme mo mmusong wa magodimo re a utlwa bakauleng ba ba rategang gore Morena Jesu o ntshitse di-invite, o re invite-ile gore re tle re fitlhe, re tle go mo glorify-a, re tle go mo galaletsa, re tle go mo praise-a. Mme bakauleng ba ba rategang re a utlwa ko sekaing gore banna ba ile ba seke ba bonala, mme ka ge kgosi e spendile go le kalo e bone gore le dijo di tla go senyega, mme a ba a rata gore go tswe go boeletswa gape memo ba ba gopotse ba kgone go tla gonne dijo di ready. Ga ba tlhalosa dijo ba tlhalosa kgomo e nontshitsweng, the fattened cow e nontshitsweng. Bakauleng ba ba rategang go rokotsa mathe go utlwa ka dijo tse neng di preparilwe. Mme bakauleng ba ba rategang re a utlwa gore go ile ga siama gonne banna bao ba ne ba setse ba fetotse mawa, ba sa tlhola ba ya ko moletlong o ba memilweng ko go ona, ba ikela ko ba ratang. Gatho ba bang ne ba ya masimong, ba bang ne ba ya dibesageding tsa bona, ba bang ne ba ya ko ba ratang ko teng. Bakauleng ba ba rategang ba sa ye ko ba memilweng ko teng. Mme le ko mmusong wa magodimo bakauleng ba ba rategang re a utlwa gore bontsi ba rona re ya ko re ratang ko teng, mme gantsi ko re ratang ko teng ga re a memiwa, re memile. Mme bakauleng ba ba rategang re a utlwa gore e rile ge kgosi beanong e setse e lemoga gore dijo di tlile go senyega, a ba a romela di-batches of his people to go and remind those people. Mme bakauleng ba ba rategang re a utlwa gore ba ile ba bolawa, ba ile ba tlatlapiwa, ba ile ba seke ba boa sentle, ba buile ka ngwa o sa fotlhwa. Bakauleng ba ba rategang go ile ga nna thata ka tsela eo. Bao ba neng ba memilwe ba ne ba fetogile, ba sa tlhola ba rata go ya ko memong. Bakauleng ba ba rategang mo mmusong wa magodimo re a utlwa
gore le gona ko teng go na le memo e e ntseng re na le yona invitation eo mme ga re ye re ya ko re ratang ko teng mme bakauleng ba ba rategang ko re ratang go ya ko teng go kotsi gonne re a utlwa gore e rile kgosi ge ntse e tsamaya e lebelela ba ba tlileng moletlong bao ba tlileng ba bidiwa mo diterateng gore ba tle ba tlo fetsa dijo ba tlile ba apere tsa lenyalo mme ka go tlhoka lesego go na le monna o mongwe o kileng a ira double up a tsena ka double up a tsena a sa apara tsa lenyalo monna o kile a bofiwa maoto le matsogo a latlhelwa ko ntle mo bosigong mo lefifing bakauleng ba ba rategang mme le rona go a bontsha ka jalo gore ko re yang ko teng ka le lengwe la matsatsi re tlo go bofiwa ga ile gore ga o se bofiwe o santse o tlo bofiwa you must know gore it's your next appointment go bofiwa maoto le matsogo o latlhelwa ko ntle ba teng ba ba setseng ba kile ba ntshiwa ka ngoba o sa fotlwa ka yona tsela eo bakauleng ba ba rategang we've got an invitation e emeng e re emetse go na le ko re invite-ilweng ko teng ko re emetsweng ko teng ko go lokisitsweng tsotlhe tseo di emetseng rona the fattened cow mme bakauleng ba ba rategang re ya ko go nang le dikgomo tse di tlhabilweng tse e leng gore ga o lebelela nama teng e batla o e tshele fish oil mara ko go nang le nama e leng fattened ga re ye bakauleng ba ba rategang re a utlwa ge bakauleng ba ba rategang gore le Joshua ka le leng la matsatsi e leng bao ba kileng ba rumiwa ke morena modimo wa rena ba rumiwa ke morena Jesu bakauleng ba ba rategang are as for me and my house are we will serve the Lord seo se tla ka gore ba remile re remile ga re batle go tswela pele mme re lapisa memewa ya the leaders ba re ba filweng gore ba tla gore goga beaka Joshua a re mo go Joshua 24 verse 15 as for me and my house we will serve the Lord because I realize gore re remile ga re sa batla go tswela pele ga re sa batla go ya ko re memilweng ko teng amen bakauleng ba ba rategang go ile ga nna fela yalo le ba ba kileng ba latela Joshua go fitla ko go morena Jesu re a utlwa gore morena Jesu ba ile ba mo gana ba mo latola mme ko bofelong bakauleng ba ba rategang ba mo tlatapa ba mmolaya bakauleng ba ba rategang ke molaetsa wa rona o leng mo lengwalong la Mathayo 22 verse 1 to 14 o re gopole ko re memilweng ko teng gonne ko re sa memiwang ko teng re tlo tlhagelwa ke kotsi amen bakauleng ba ba rategang ke lengwalo ke molaetsa wa rona wa mo bekeng eno a re rapeleng re leboge lengwalo re leboge molaetsa modimo tate modimo morwa modimo moya wa mokgethwa tate re a leboga molaetsa wa gago o tleng gore tsaya mo bekeng eno o re latlhela ko bekeng e latelang re a leboga heavenly father tsamaya le rona mo bekeng e ntšha in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit amen